Pozdrav svima, ja sam Brka, a ovo je magazin urbane kulture. Sa hip-hopom sam se upoznao preko nekih elemenata hip-hopa i nekih stvari koje su meni bile zanimljive kao klinicu. Na taj način sam bio i ljudi s kojima ću se družiti, s kojima mi je bilo ugodnije. Jer kroz ta druženja ja sam saznao da je to nešto hip-hop biti što mi zanima. Sama ljubav prema repanju razvila se kad sam napisao prvi tekst, to je više bila ljubav na prvi pogled, koja traje dan danas, 16 godina poslije. Ovako, radi se o MPC-u 6500. A moram priznat da nisam nikad imao neke uzore. Imao sam ljude koji su mi dragi, koji volim poslušati, ali nisam nikad gledao kao uzore nekako. Mislim da je ključ uspjeha nekog ljubomora, ako se pozitivno usmije. Danas naravno nije moguće, je lakše nekome napisati nekulturan komentar nego napisati, potruditi se napisati dobro rimu, dobar flow, sfurat ili ne znam, složiti beat. Šta me inspirira za pisanje tekstova? Bitovi, uglavnom bitovi. Bitovi pojačani ilegalnim supstancama. Nemam iskrenu želju surađivati s nekim poznatim izvođačima, eventualno sa nekim od producenata je bilo okej. Da, album je u pripremi, radi se s punom parom već. Radni naziv albuma Tita Bovana. Za razliku od prošlog albuma, na album neću nuditi izdavačima, tako da sam sam sebi olakšao posao na isto. U tijeku je snimanje video spota za prvi single Masterchef, koji će biti premijerno prikazan na Tip TV. Što se tiče produkcije, gore su Fez, Dauč, Mozaka i moja malenkost. Sam materijal miksa i masterira VOD, inače Francuz sa prebivalištem u Kanadi. Gosti gore su od MC-a Bull, Dejo, Mrix Zenger, Mozaka, Bomba Clark, Tarča, Vana, Baby Lux, nadam se da nisam nikog izostavio. I album izlazi za Joseph U Records u 11. mjesecu. Za razliku od prijašnjih MPC-a, ovaj proizvod je strojen nekaj. Kao što vidite, lako je prenosiv, ima tu sve, znači off, to je ključno, bez off. Joseph U je kolektiv koji se bavi promicanjem hip-hop kulture na svjetskoj razini. Znači od MC-a, breakera, writera, DJ-a, do producenata, dizajnera, urednika radijskih emisija, čak do tattoo majstora. Za ulazak unutra je potrebno imati 3 glasa od članova. Moj ulazak u Joseph U nije bio upitan jer dugi niz godina sam surađivao već sa ekipom iz Berna, gdje je sjedište samostalne. Mala bara, puna krokodila i oni koji to žele postati. Scena je okej. Moje mišljenje je da je okej, uvijek može biti bolja, ali dok god imam šta da se pustim, da poslušam, to valja. Podršku imam od ljudi s kojima blisko surađujem i prijatelja, naravno i fanova. Mislim da podrška sama ne igra ulogu nikakvu u tome, jer siguran sam da bi i bez podrške ikoga i dalje radio to što radi. Planovi u budućnosti su isti kao i sad, biti kreativan, dobro se zabavljati, stvarati, I ništa, to se uključi, sad će demonstrirati. Ovako tu se pali, približio se, ima krasan display, malo je prljav. I znači šta, radi se tup tup pš, tup tup pš. I znači tu ima loop samo... Jesi to save? Da, to je već save-ano sve, ima automatika. 32 GB memorije. I to je to. Citroen
MPC, Kako se gasi? 6,5 tisuća, ugasi se on sam kad ne diraš. Čemu se u sljedećem nastavku MPC strojena?